Namhla ekuseni mbukeli ngangithathe leli thuba ngikubingelele lapho sibuka khona live lenkosi lokubingelelako namhla ekuseni. Mina libito lami ngithemkosi sibongo ngwakadube. Jesu ngiyamthanda, uyinkosi namsinzisi wokuphila kwami. Nalamhla ngiyafisa ukuthi sesifunze live laNkulunkulu la sihlelele lona kuthi silidle. Ngiyakholelwa ukuthi live laNkulunkulu libhaliwe kuthi sikhone indlela yekuphila. Next nje usinike umqondo waNkulunkulu ngala sihlelile ngathi. Singakaqali ngidawuqela sithandaza. Baba lengcwele egameni laJesu Kristu nangumbukeli ngiyambeka kuwe. Sithe umnike ipatience yokulalela live lakho lide liyophela. Egameni laJesu Kristu. Amen. Sihloko lesikhulumela kuso etiwaso namhlanje sisi indlela yekuphila la ihlelile Jesu. Ngesingisi Jesus principle for life. Impilo uNkulunkulu usibekile la emhlabeni. Yonke into inama principles. Nempilo ngiyakholelwa ukuthi inawo ama principles ukufaka ikhasi ukuthi iBhayibheli lithini ngempilo yethu. Kulamalanga lesikuwo, malanga lamadima, malanga ekugcina lapho khona imisebenzi iphelile, bantu baphelelwa imisebenzi, bantu bahlele ekhaya. Bantu emabhizinisi ayavalwa. Lo munye kumbakade ukuthi ikudla lokulandzelako ngidakuthola nini, ngidakuthola kuphi. Kuletha ukukhathazeka enhlitweni yethu. Kuletha lokho kubuda ukuthi kodwa vele uNkulunkulu ngihleleleni. Lo munye kumbakade aqabanga nekutibulala. Ngilethe live laNkulunkulu namhlanje kuwe ekuseni. Leli lokutshela ukuthi uNkulunkulu usibekile la emhlabeni akusilo liphutha kusisila. Uhlelile nje kahle kuthi sitawuphila kanje. Naku lesikhathi lesi. Encwadini yaLuka sahluko 12 asifunze khona verse 22 sitaqina ku verse 32. Jesu wase utshela abafunzi bakhe ngesimbukeli. Jesu wase utshela abafunzi bakhe uthi ngako ngikutshela ukuthi ningakhathazeki ngempilo yenu nekuthi nitawudlani nangekuthi nitawombathani emtimbeni yenu ngoba impilo ibalulekile kakhulu kunekudla nemtimba ubaluleke kakhulu kunetimbahla. Asenibuke emangangane akahlanyeli akavuni ade tingqolobane netilulu kodwa noko uNkulunkulu uyawondla. Nibaluleke kakhulu kanganani ke nina kunetinyoni. Ngubani nje lapha emkhathini wenu longathi ngekunanda kwakhe kwengeteke iminyaka lembalwa ngetulu kwempilo yakhe. Nangabe ningeke nibe nemandla yokwenda lokuncane kangaka nithluphelani ngaloku lokunye. Asenibuke ukuthi timbali tikhula kanjani. Atisebenzi noma titithungele timbahla kodwa ngintshela ukuthi na Solomon labe injinge kangaka abede timbahla letatihlotshiswe kwedlula ngisho nayinye yale timbali. Nangabe uNkulunkulu embathisa tshani besiganga lobukhona lamhla kusasa abusekho sebushile angeke yini ethembeke ukuthi anganembathisa nani. Maye bantu bekukholwa lokuncane. Ngakho ningakhathazeki ngokufuna leningahle nikudle namani kunathe. Netingqondo tenu tingakhathazeki ngoba tonke tive temhlaba tifuna leto nto leto. Neyihlo uyati ukuthi niyadidzinga letinto. Esikhundleni salokho funani umbuso wakhe khona ke tonke letinto titawuba tenu. Amen. Livi laNkulunkulu likhuluma ngekukhathazeka lapho ukuthi kasukhathazeka. Ngifuna ukuchaza ukuthi yini ukukhathazeka. Na phela sifunze khona kumbe ngingafike ukukhathazeleni sifunze ngendzaba ngetulu kwalesihluko lapha siqale khona kufunza. Jesu ukhuluma ngendvodza leyayicebile lesilima, the rich fool. Lapho khona yatshela ukuthi seyibeke indvodayo seyinemali lenengi seyisevile kodwa ke la kule context kwakuthi ingqolobane seyibekile sekwenele siyathikele tinsha yabeka yathi ke hayi nyalo sengiyahlala sengicethile. So ukhuluma ke lokhu Jesu Kristu uqala ukuthi ngako ke ukhulumela ngalendzaba yemicebo ukuthi sibeke umcebo wethu ekuthembeni umcebo wethu.
So ngakho ningakhathateki ukuletha le ndzaba yokukhathateka ngoba uyazi ukuthi sibantu sikhathatekile, sikhathateke ngesecurity. Into leletha ukukhathateka kuba ukuthi ukhanze ukuthi awadi kahle ukuthi kutakwendekani kusasa. You are uncertain. Awadi ukuthi kutakwendekani kusasa. Number 2, kumbe kukhona lokufanele akulethele indvo lethide noma kufanele kube somebody akwentele indvo lethide. Awumethembi lokhu utakwenda. Kuyaletha ke ukukhathateka ukuthi kodwa ngabe bani utayenda lento lokufanele ayende. Noma ke utayenda ngayo le ndlela lokufanele ayende ngayo yini. So indvo letha kukhathateka etimpilweni tethu kubantu, kukhathateka nje ngiloko. Now, nase kubuka ukuthi kusho ukuthi ukukhathateka kulethwa yini? Kulethwa kuba kuncane kwekuthemba. Lack of faith. Kukholwa lokuncane kuloyo lokulethile noma ke lo responsible noma lokunakile. Lapha sikhuluma ngaNkulunkulu. Sikhathateka kangaka nje kungoba asinalo lithemba lethu leliphelele kuNkulunkulu. Usinika ke Jesu Kristu lo mfanekiso wenyoni. Ngesingisi siSwati kuthiwa ngemangangane. Emangangane yathi ukuthi kude lelo zaba nemangangane makhudlwana singakhuluma nganathi bongcetse nawe ukhanza kukunenge na uqhamuka kundiza. Yathi lento le asinenzaba noma uyahamba emotweni khona lokudlula embi kwemoto ugijima ukushayise kufe. Kude nelicala, kude nalo takumangalela, kude nje asinenzaba nalokho. So yinto le kanjalo uthi ke uNkulunkulu uyalinaka lo ngcetse loyo. Uyathi nje ukuthi lo ngcetse wamudlili njengoba kusile nje namhlanje. Kwatile uNkulunkulu uthi inyoni takhe tidlile. Nangabe tidla kasasa ngelanga titholile lunch. Taphinze tayithola ngesapha natidla kanye tidlile tesusa so titawudla kusasa. Utati niketa lokudla. Ngalelinye ilanga ngiyahamba ngedolobheni ngiyothenga ukudla kwenkukhu. Nangifika kule sitolo lengangiyothenga kuso la ngembili ngicabanga ukuthi kube kukhona bekuhlokuchitheka kudla la ngekhathi esitolo umcakazo. Bathatha ke ngiyabona ngekunaka ukuthi kumbe lethi inyoni tiye tifike onke malanga ekuseni itokudla la. Bahle bathela ke la ngembili kancane nje tifike ke ngikhanza ke leli tuba liyadla ngiyalibuka kwasa ke ukuthi nayi indvo uNkulunkulu la endako empilweni tethu. Lapha uNkulunkulu uvusele lituba lela singathi khona sibelelephi. Landiza emehlalo wabona lephasi ukuthi naka yakudla lapha. Phela uNkulunkulu uthinze nalaba besitolo ukuthi bathi kumbe ngiyabekisa kungenteka lifike laqala lehlala nje kungenakudla. Balibona sawunali lituba lilambile bathatha lokuchithekile balipha. Noma sebayawadi lamatuba kusayafike la ekuseni. So bayabacathela okuchithekile bakuthele. Kulesinye isikhathi labanye banikati betolo bangathenga nje linye liphakethe libe labo bathi la siyabofita tinyoni letifikayo ekuseni. uNkulunkulu loyo uthinze labanikati betitolo kokuthi banaka letilanga. Buka lesilwane sesiyathi nje sindavuka ekuseni ngiyondizela kule ndzawo la ngidafika ngithola umqhakazo. Futhi nasicetha sesisusa sidlela icetha ukuthi kuphele lapha sidlela silwane nje nawo sinaka kahle. Singesutha inyoni indize ihambe. Ayimeli kokuthi cha sekuphelile lolo sekusele anguthathe ngufake la tingwabheni ngufake ingwabheni ngidawuthi nangifika lela ngifika khona ngifika ngaphandle nayine nemazini ngitawukhanza ukuthi iyathatha ngiphathela emazini esilulu esidlekene nakhona ithatha leyo musundlu naloko lokuthathekako. Kodwa nje inyoni iyathi kufuna idlelele ekugcinile kwangalelo langa igcine lapho. So Jesu Kristu uletha lowo mqondo ke empilweni tethu. Ngifuna ukuthatha kubisele eTestamente lelidzala lena abantwana bakaIsrayeli nabaphuma. Baphuma even laseGibhithe sebede kudla bakhala uNkulunkulu. Ubalethela ke uNkulunkulu imana. Imana kwakufanele bayidle noma ke bayibuthe leyo labayidingako ngalelo langa. Bebathi ayithatha ke emalanga lamabili nakutawuba nelisabatha. Kodwa lesokunaka ukuthi yinye le principle ya Jesu ithi thatha lokudingako. Siyeva ukuthi labanye bathatha more ngoba kumbe bacabanga ukuthi hey asesibeke ngekujwayela abantu. Labanye ngemona nje mona nje kudla kwamahala ngithathe lokunene ngiyobeka. Uthi ke Jesu Kristu thathani leni kudingako nidle kona lokho. Ngidani provider kusasa. Uyayibona le principle yaNkulunkulu ukuthi ngiyakulethela lamhla dlani ngidawuphinde ukuthole kusasa. It's a very complicated one. Now uyathi yini ukuthi yembukeli uNkulunkulu uyanaka ukuthi wena imali yakho ingena njani kuwe. Phela uNkulunkulu uyathi nje kuzona malini ku-account.
unamalini ku-wallet yakho lengi-cash kumbe-ke nalenye lebuwehle lo ibekile kumbe emotweni noma eshelfini ekhaya. Uyayadi uNkulunkulu leyo mali yonke, futhi ngisho senti wakhona. Phela lesi iBhayibheli wathi netinwele tethu. Kude la ngakwadi uNkulunkulu ukuthi dingakhi. Na ukama nje na ugezile ekuseni uyadi uNkulunkulu dingakhi tinwele leti hambile. So uNkulunkulu uyasathi isipaji sethu. Muvumela athathe isipaji sakhe asipaji. Uyadi ukuthi le ndlela provider ngayo uNkulunkulu. Uyadi ukuthi imali seyiyaphela nyalo. Sokufuna kulodela. But ngeke ngamethembi siba worried lesi isikhathi size sithathe amaloni noma size siboleke kubantu ngoba simthembe uNkulunkulu. Kuthi cha lela ntanginikeda kudla. Awuthi ngeke ne-faith le extreme lento lena. Kuthemba nje uNkulunkulu. Uyati ukuthi kunemehluko emkhathini we-faith and to think positively. Cela uku-understand lokho. Kunemehluko emkhathini wekukholwa kuNkulunkulu ukuthi utawuprovide. Kukholwa nekucabanga ukuthi uNkulunkulu utawuprovide. Bese sowucabanga ngendlela yokuthi utawuprovide. Lokhu cabanga ke positive inkinga yakho bese kukwenta ukuthi uphathe ngenhloko and nase kungasenteki soyakhathateka. But uyati ukuthi kukholwa kunekuthula. Uyati if you believe something you just have peace. Na ukholwa nje isitulo lo tawuhlala kuso awudzingi kuba ne-stress ucabanga positive. Hayi lesitulo sitangisa but nje uvule uhlale nje. Ukholwa. So ufuna ke uNkulunkulu simthembe ukuthi he will provide. Ngabe ufuna kwakha leyo ndlu thandaza uNkulunkulu ngicela kwakha na indlu. Angifuni ukuyakha ngelona. Utayiletha leyo mali. So uNkulunkulu uyayiprovide ngisho i-wallet yakho. Ngifuna ukuthini? Uyati ukuthi le mali loyiholako nangabe uyasebenza noma le mali loyitholako ebhizinisini noma loyitholako ngokusebenzisa ithalenta lakho lokho nje lokwentaka lokuletha imali kuwe. Uyati ukuthi uNkulunkulu lo loyilethako le mali leyo la kuwe. Kakusiko lokho ukuthi wena unebantu abathengako. Ngikhuluma ngokuthi uNkulunkulu lo thinza labantu bede la stolo. Noma ke uNkulunkulu lo provider lo mqashi wakho kusakubhala. So isource yakho kahle yemali kakusiko lebhange la usebenza khona. Kakusiko lesitolo la usebenza khona. Kakusiko lekahulumende la usebenza khona. uNkulunkulu lo letha le mali kuwe. So kufuna us understand ukuthi as relax uNkulunkulu and trust him. Lo funa ukwazi ukuthi la kunikethe kona uNkulunkulu kunafu. Kuthi uphile. So i-temptation leba khona bese kuba ngilomoya lomona covetousness. So ufuna lokunene. Abantwana bakaIsrael ngesikhathi semana kwaba nemona ukuthi hayi ngithathe mo. Ukhanza ukuthi awusayi nasemthandazweni, awusalifunzi nelifu laNkulunkulu, awusayendi imisebenzi yaNkulunkulu ngoba wena so ubuke ukuthi kodwa nginentani. Umona. Funa lo we want more covetousness. Uthi uyabona uJesu usibisela ku-understand ukuthi na unga-understanda ukuthi le nyoni idlela nje kusisuthi kwalamuhla. Kusasa seyobona noma ke the next meal seyobona. That was God does for us. He has provided kwakho nje ukulethile kwalamuhla utakunika kuhle. Nasibuka ke impilo yaleti nyoni okukhulunywa ngathi. Ngicela si-understand ukuthi lapha kakusho ukuthi leti nyoni nathi ivuna ivuka nje inyoni akusho ukuthi awuhlala lela ikhobele khona kumbe lapha egaleni kuze liyoshona langa noma ke la ikhobele khona kunalina kumbe lapha umadwala uyawuhlala kuze. But siyathola lokuthi inyoni iyavuka ngilambila sengiyofuna kudla ndiyoshona edolobheni bese iyabuka phansi. Kusho ukuthi kukhona ufuna ukwenda. Kufuna ufune lo msebenzi. Kufuna usebenze eNkulunkulu utawube uyakuholela kuleyo ndzawo lengiyo. Phela lithi iBhayibheli encwadzeni yeMahubo 37 verse 23 tinyathelo talo ulungile tiqondiswa uNkulunkulu. The steps of a righteous man are ordered by God. uNkulunkulu utakuholela lapho utawu-applyela khona umsebenzi khona abakuqasha. Utakuholela kulowo muntu utamthengisela ukhanze ukuthi uyayidinga lelo talent alolithengisayo noma leyo service lo provider. uNkulunkulu utakulethela noma utakuholela la kufanele khona. Now hayi kuphela nje uphinze athinze tinhlitiyo njengoba ngibekise ngale nyoni uthinza leti inhlitiyo talabanikati baletitolo kusinani yathina inyoni yami ilambile abayinike kudla. uNkulunkulu utawuthambisa labo kufanele bakuprovide uta nje ukuthambisele
ufike ube provided ukuthi what you need. Nakungumsebenzi uthole umsebenzi lo ufunayo. Nangabe kukuthengisa thambise inhlitiyo yalabantu ubone bakuthengela ngoba nguNkulunkulu lo sinakekelako. Uyasinaka uNkulunkulu onke malanga. Lo ngikhuluma nawe nje kuphele umsebenzi kumbe ngenzaba yeCovid kuhlele ekhaya. Ungahlupheki. Themba uNkulunkulu. Ngakufanele uphume ngaphandle uyofuna umsebenzi noma uphume uyolima. uNkulunkulu utakunikela ukuthi lokho kudla lokulimele ukuthelele kudla lokunengi noma leyo ndvo lentako ibe nemicebo lo ikulethele kudla ngoba uNkulunkulu lo sinakekelako. Now uNkulunkulu ke kunako ukuthi asinike ukhanse kuba kunengi. So ukhuluma ke ufuna ke kubuyela ke kulendzaba yalijali ekuthiwa lalibele rich food. Uyathi ukuthi nawuthola lapha Jesu iprinciple yakhe ithi asiphe sinetisana, just give. Uthi kasibeke umcebo wethu ezulwini ngoba la khona kunemcebo wethu inhlitiyo yethu ikhona khona. Angeke ke ukuze uthi ungaba naleyo account yakho bese ujika imali etulu so ibone yakhuphuka ngombhoshongo nayo yoshona ezulwini. Cha, akusebenzi kanjalo. uNkulunkulu uthi sipha labahluphekile sipha yena. Ngiyathi ukuthi utawuqoma usemine yami imali incane kude kumbele ngakupha kulabaswele noma ke kude nalaba labaswele lengibadingi ngoba kukhona naloko ukuthi umuntu asho kanjalo. But ngicela kukunaka nje indaba lincane nje lo ngathi naka ukuthi uNkulunkulu usho ukuthina ngathi asiphe. Kufuna siphe phela vele. Ungaba pha vele labahluphekile umndeni wakabani hluphekile. Labanye baphuma la ku television onke malanga. Kukuthi bani bakuphi kukhona lekhaya leselihluphekile liphephukelwe likhaya noma libhidlitwe indlu tawo lidluphiwe isikhukhula naloko leyo iplatform usiye nawo nako thatha usiye ngicela ukushayela ka TV ngivile ukuthi bani uswele lapha nginako kule kuncane nginawo masakala amabili ekudla nako ngikulethele uletho dindo sike seva lapha kunehlelo labo mahlikhelwane sibona into lapho abantu bebaletha khona kudla. Ngiyabonga ukuthi ngingangengcenye yaloko lokwakwentiwa kulowo msebenzi. Ngamangala abantu indlela labaphangayo bashayele ngicela into lanza lamasaka lamabili lo myuthi yafika Nkosi yami lekhaya uba sekodwa lo muntu yini nje Nkosi yami lela iphaka ngoba nayo uyambona uswele but asingicela nikhiphe namasaka lamabili lathangeni lami ningawathola angisuyati yena sikutholile 15 noma sawuvama ukudla 10 sikhipha namasaka amabili nihambe nonika labaswele sasekulanza lokho kudla sibuye sikudivide sikumikise etindzaweni. It was a very good experience. Na ungahamba uyobabuka lapho bantu laba bapha labo ngoba ngakutshela ukuthi uNkulunkulu abesinetedela. Uyathi ngikhumbula kahle bakushayele labanye khona lekhaya lesishayela lapha kamanzini base nibofika sitolanza nibahle. Sathi siyafika sakhanza abahleli lo make nomntwana akhela ngaphandle bakhiphe tonke timbadla dabo letinzala labathandzako letinye labasebashiya sabakhuluphala letinye tiyaphila ingisho mina libhele letimbadla basinika sathana sahamba sayobeka sayonika abantu babaphila ngani ngiyakusherisha. Kukhona abantwana besikole bayavela abanye ku TV labanye nje bayaswela. Uyathi ungakha ngisho ibhasari yakho dube isibhasari uhambuye esikolweni lesithi kumbe lawo ufunza khona noma isikole sangakithi noma ngisiphi lo sikhethako usponsorisha abantwana labaswele uthi yathi nginana ngi10,000 noma 10,000 noma nginana ngi1000 ngicela kusita nje umntwana lo kumbe lo lesentamqosha kanye niyambona ukuthi uswele niyamnika. So siyapha lapho kukhona abantu labasemculweni labo kuma talents buyabapha. Lesinye isikhathi kune event nje abantu bazama kufundraise imali. Lesinye isikhathi kumba udzinge uya khona weva awuyada ngidzinga into emagigi abantwana banike ngicela ningithengisele amathikithi lamabili ngiyabasupport kusupporta uyapha matha artists laswele kumbe unema instruments noma yipha bese kuba khona ke kupha esontweni ngophela kupha kukho esontweni kuphela kumasontweni ngikhipha 10 nakunikele nakubunikela kuma projects. Ngiyaye ngithi mina uyathi I'm one of the people who opportunist. Ngitibida opportunist nakufika kulenzaba tekunikela ngoba ngabona ukuthi lapha kungasi kukhona uvunzile lapha ufuna nginikele lapha ngiyafaka bawose bafaka ngiyawube ngifikile mina ngitholile ngoba ngiyathi ukuthi uNkulunkulu uyakhona kubuyisela. Uyathi ukuthi uNkulunkulu kulesinye isikhathi empilweni yami ngite ngaconza ukuthi uyathi kuyenteka uNkulunkulu unikele ngalelo langa lelo ngiyabekisa kuyanikeliswa esontweni. Ngisho na unikela ngenhlitiyo yakho hayi ngikuthi khona lokumanipulate akho ine pulpit but unikeze iyathi asenginikele nangu 500 noma nginikele na imali lekuthi kuze ngabe kube ngaba ngi10,000 noma ngu uyathi ukuthi lengikubonile ukuthi ukhanza ukuthi nanginikele lo mali le
within 2-3 days ngithola incingo yathi babedume sicela usendele 949 njengomuntu osebenza kathi sicela usendele 949 labantu ukhanze ukuthi sebanqomile sebadecide ukuthi lo tasendela lento lengidube akusazi ngilesinye isikhathi nale invoice niyoyikhuluma muva ukuthi okay kodwa uthi tosicharge malini noma uthi bathi tosicharge malini sicela usitshele ubani invoice bangayidefendisho uyidefend ukuthi okay kukahle uNkulunkulu loyo uNkulunkulu angisuyathi kusona lona uyapha lona nanginike yena angilahli kukhona ke labanye Nkosi yami ngiyafuna sibanake ngiyafisa sikunake lo kunanabo foza nanabo sisi labakhanza ukuthi kumbe labanye sebasebenza bapakisa imoto la kuma car park labanye bakulazela abo trolley nangabunako ungamupha nangabe usaba ukuthi angifuni ngimuphe imali ngoba imali itamenda angisike uthengile la ngikhazi ungakwena nje usina uthenga amakhokha abe yi2 lelenye uyathi sinase ngimix trolley lapha na icoke madoda nathana uyathi labanye bede ngisho le mali yale lunch lapha labasebenza khona Pick n Pay bede so ungapha nalapho tindzawo kupha ngibekisa nje dinengi lo munye uyathengisa kumbe la kubatile tingwembe noma yini kuleso sikhathi longiyawudzinga but ufuna nje kumsupport hayi na imali thatha keep the change uyamsupport uyapha indlela yekupha le akusingeke ukuthi uze kube bo 5000 so ngifuna ke kunaka kuthini lo nkulunkulu wethu usiphile uyasipha futhi uyasinakekela njengoba nje utawudla kusasa noma the next meal whatever sikhathi lesitako utawuta kudla uNkulunkulu la kuprovidile empilweni yakho kusukudle themba ke yena inkinga yethu lokusenda ukuthi bese siyakhathateka ngokuthi asinalo lethemba ukuthi uNkulunkulu utasinike vele kusasa asi-unsatan so bese sesithi no sibeke tinsamba sibe greedy sithenga amaploti ngabo 10,000 bese siwathengisa ngabo 500,000 I mean within a space of 2 years sithi i-property appreciate ngabe kukahle yena kusiyo yini greed leyo wakhathi impahla you know very well ukuthi lento leni cost maybe 300 kuyakha but le jacket yakho ithengisa nga 8,000 so those are the basic things ngifuna sidina so nginaka kuthini uNkulunkulu uyasinakekela utakuniketa nje le mile landzelako wena nje Nkosi yami kumbe ulahlelwe ngumsebenzi kumbe uyasebenza konke kuhamba kahle kakusho ukuthi kungoba uNkulunkulu kuba wena uyakhona ufunzile wena you have a special skill you have a special talent uNkulunkulu lo providele now I understand ukuthi le wallet yakho inalo 20 rand noma lo 500 noma lo 3000 le account yakho inalo 20,000 lo 100,000 lenayo ngoba uNkulunkulu uvumile avumile amazulu ukuthi uphumelele but asuthatha lokuphumelela kwakho ungasaniketi so our God cares for us if he cares for tinyoni mangangani iqiniso lithi nawe uyakunakekela ngoba phela wena unane mphefumulo wakhe kasimthembe uNkulunkulu kulethi khathi lethi matima lapho abantu khona baphelelwe imisebenzi lapho khona nikaphana tiqosha abantu lapho khona amabhizinisi avalwa ngoba kude emarket kodwa ngicela ukukutshela ukuthi noma ngabe kusehlobo noma tinyoni tidla emasimini kunelikhaba ebusika kuba bede likhaba ukhanze ukuthi tinyoni solo tiyadla atifi ngisho ebusika kuthiwe kunesomiso tinyoni atiphele emoyeni ngani ngoba uNkulunkulu uyatinakekela kanganani ke wena noma ngabe bowusehlobo uhola tinsamba uhola leyo mali uphila nyalo sebusika umsebenzi uphelile ukhona uNkulunkulu themba nje uNkulunkulu yathi kuthi uthemba uunderstand le principle le empilweni yakho uyakwenda indvo letinene bayakukhanza abantu uyathi ukuthi angeke ustress ukuthi wallet yakho kuna 50 rand and that's the only money you have ngeke ukustress lo ngoba uyathi ukuthi uNkulunkulu uyathi I need money it gives you peace ngisho labo BP lokukhulunywa ngabo nekuphaba oboshula akubi khona nawo naleli themba kuloNkulunkulu noma ngabe wallet yakho sesele na 10 rand ngikhuluma ngendvo lengiyadiko ngalokuthi uNkulunkulu sengimbonile a provider sengisikuphelile lesikhathi ucabanga ukuthi yathi sekude abantwana bami ngabe badawudlani kumbe kusasa
Ngone nje licinga ngathi sicela ukwentela, sicela sendele nje nayo ijob nayo. Ngisho le fast iphela and ukhazi sinalo imali umuntu soyikhona soyibekile nje ugazi ukuthi wentele into akunikede. That is our God. He provides for us, his children. Mthembe uNkulunkulu in this hard time. Ndosithandaza. Baba lengcwele siyabonga nalive lakho lesesidlile emini. Alikhulume kumbukeli ngamunye futhi lithemba lakhe kuwe likhule njalo. Ngiyakuthandaza lokhu Nkosi ngokuphela ngikholwa egameni laJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akakubusise, ungalilahli lithemba kuye.